Reatiran reunida atusiasia no recensia, acontece brutalismo oing-oing, husi parte ne pelakon hasoro militantes, no apoiantes, babaje ukun rasikangnian, liliuba familia nebe apoio referendum. Entre sira ihamos familia husi wan mane vitima ida ho na Antoninus kau. Familia Antoninus kau nebe mate so hela inang no wan ifeng kabeng ho wan nain tolu hela ihanoke bonemese naimeko parte Pante Makassar iharaewa desde 99 até agora inan husi vitima dane Moris Mesak no harene nia be oang nain tolu to o sustenta sirania umakain rasik liona tinan ruanulu resen 5 na fatin iha silensio inan faluk ne belakon oan manene sofre iha terus rasik hodi continue taumatan bania bewang feto nain tolu maski itu ikus mai idak-idak hari ona ninia umakain inang faluk no bewang sirane nebe ikus tengki Moris Mesak tan Venus vitima Antoninus kau disidi hari ketak umakain lau kotukusi familia idane. Ohin itabara comemora loron veteranos. Merece itaremos ba vitima sirane besi dok hetan confirmação dados desde tinan rihun rua sia até agora. Inclui hanesan familia husi vitima Antoninus kau nia inang no new amfeto sira iha aldea no. Jadi dengan 99 niya lebe maka feta pa familia lebe maka milisi oko ihan Setembro Setembro 99 lebe maka hetang tiro husi milisi sapunar niya ohin lorong hau marka prevenza soro nomos halo be diskusihan untuk familia vitima Kristi Teves tambah familia vitima consegue hato ihane familia honarang ang kana Antonio kau niefeng narang Eliza Anuno ni orang naing tolo orang feto hoto nebe orang sira forma na familia consegue registro ona iha comissão homenagem Lili ba assunto e vítima 99 niang mai be até na data família vítima mo si daw hetang apoio husi governo rasik nebe mo si daw tomatang ba família vítima rasik no sira registro ona iha 2009 iha Ministério Solidariedade ka MSS Kusiniang Nomosto Nacional na família ba check hela day to agora si daw simo apoio nebe maka sira merece hetang no espera katag iha lorong veteranos ne mos labele hare iha parte selu dekmos tem que identificar nebe maka sai vitima lolos nebe maka hanesang veteranos lolos iha itania raing grafik nomos familia vitima exige kata sira mos la consegue hetang apoio to sira forma familia to sira consegue halo fila falisir mi amang nia mate ising kanya ruim hodi atur fila fali ihane fatin di dia no familia vítima continua husu ba apoio ba governo rasik hodi bele tomatan liu ba sirene inang nomos on sira para bele hetang apoio nebe merece basira no hau rasik mo se lori representa sira to iha nasional hodi bele bukatui no check fila fali data ka check fila fali
narang nebe makaregistro ano nebe Inan husi vitima Antonio Kau Harasi KTT media kata nia hare governo lokal halo na monumento bot yang sede suku Baki. Ne significa governo reconhece kata Antonio mate ihane ba milisia makoho. Mebe niamos hato perguntas katak tambah sa ni oan nerasik to agora sidak hetan direito ba compensao ining hetan apoio mas que nerasik hatama bebe kona pedido ba parte governo destinan financiação ba biktima ya aproveita lorong comemoração nasional veteranos nian mai tahamitin solidariedade atribuisi ni resiliência no hamitin fraternidade entre ita Ita hamrik hamutu ko inang falok na wano ki agbarak bitima funo naing debe si daw registro ya sistema babaja de dados apoio social hanesan mos ho veterano sira selok. Fiar inang falok sira ni resiliência inspira ita hutu atau muri ser digno no transforme sociedade sa inclusivo na kuno paz no dame. Usia PB 23 online news lalu hato parabéns Baloro Nasional Veterana no veterano Sirahutu ya Timor Leste Laran Tomat.